Pardon, welcome to my YouTube channel, Junior Vlogs. Tatang de pini vlogs mang channel di alamang ke nili YouTube channel ke kuli pe ni live dam de pinang la si pini first la ni YouTube channel on live dam ipu la si kadogo ve tumta na support dun tha la pen like share subscribe na la pen 10k subscriber da plan da po tatang te next scene le mang cheng pinang di. La si dakwen si video starting pon la pen nan time mang ke sorry 9:04 đó là pen 9:30 pen si live changi po la si all set up lo ready lo la pen kadoi tanda me hun phana ke di la pen 10k subscriber da playing da po la si live ta wang lo ke live ta wang pen la si ne YouTube channel ka khuli pe ne live ang velang la si pini April 29 pini first time no live ang la si lan YouTube live experience ave stami asap so mistake do jai polote ni phan nang ge ik datha la pen kadu ko no support ha la pen nang share bi than video la pen like subscribe no la pen nili Instagram bang na follow le lang bolte na follow noi Jinu Vlogs pu da screen lo nang klang attack la pen description lo ta chop de check da moi la pen ante vlogs non pang cheng phet nang de so non YouTube live ki dai phan ready ding lo jo alamang ke ni live dam de pen la YouTube lo la si pini first lo la pen nang lang dun mom tha de la so sen nang lang dun la pen la da live long la tek pon lo yi la si tonte pang cheng phet na di. So already live pang cheng mo la pen non jer po men lam chingki che than bom lo ni subscriber tum pen la pen tonte asin bang la nang lang thu bom de la puta ni video shoot bom engel la puta ni live dam bom alamang ke ni la so topic mo nai bom lo la puta mo nang li nong we thek pon lain kali ten pen up thek pon loi la so vlogs bang la si kado ko we tum ta teng ne ri la pen hola subscribe do bote hola notification bell icon on ber vek to alamang ke ni nili video upload lo polote mane la nili video mane nang li tunang le dat plus hola notification bell icon bang ber vek to la si kado ko we tum ta na support noi thank you so much la pen non pen comment section le dam thune so guys first live ke bang penili lan means when I unexpected lo lan ning nang ching support comment section no ta do lo la pen like ta do lo la pen nili lan expect pen nang litum wangi pu sitame first live pen nang litum la nang ching hon por nili choro lo suri kardom pajer eglo la pen thank you so much for support and la pen also say na support ha la pen la puta live bang dambong la pen puta video shoot bang la si tante next asin bang le pangcheng phet na la pen nili la dak si stop check pa den te so guys akada go idam da choro lo nil live na ga don pod la pen comment hai nam pi don pod choro lo ning ching something lo nang tum pan la pen la da pen ge non kapra ga sin le lang tune alamang ke pini short vlogs alamang ge lan hong dam thai de lama ti ding ke la si la pucha lo yonte la si lang bomo ya vlogs bang juthuya na kala la pen ni channel long akimi lang polote like share subscribe noi la pen Instagram na follow le lang polote follow na Jinu Vlogs pu patang te next scene le bang cheng penang di so guys la pulo alamang ke so guys kadago yun han isi hormone am klaing pu manghu me la pen asurit me alam la nani dam la so clips bang lang noi la pen nili la so lens akiding pen kan lo 70 to 300 mm pen nani dam hani si short number klai la si lang thade ente mu mang ke la hen lo ko we rong mane arbo ta we arbo we si athege do la bang la lamang ge la si nani dam hanam klai ke la bang hen lo do nani dam thek ponong lo nasi manghu me alamang ke so example ke jo na jom thek bonon lo means arbo ve lagi thita sita me la bang manghu me alamang ke jo arbo ve si athe ke do ko ve di manghu me di la se question lo comment section lo nang pitha question jan ma manghu me ma so guys adhar to ne phanar jo mane nanglong ko pia back si do ma po nilong KTM RC 390 sitame RG ding piglo ne bike start sta pini feret duglo
khusus nih nih start nang lasi pura live lo deh lagi masih ngalang dan bom ta. So this is my bike, RC390 KTM, and non lang na khusus nih aja dingkig lo nih started. They are now. Once it started it, well ते चुप लो start nang deh. Okay. Display long term problem dah ramai. Baik cetar pegang no. Okay. Okay. Term screen long term problem nak cetar deh. So let me check. Let's go. Start on. Oh God, thank you, thank you, thank you, thank you. So guys, RJ ding tan lo bike ta che chamche la se pini bang che chambo bolo pan pamo nang litam thek ponong lo RJ ding tan lo anta phereong lo mane che start de dana posta me non che start chet la sita non bike ta che champion mo lo la se la so blocks ta so sin bang da nang lang den bom ta de. Chalo. Ladak asing kan enta.
cham tang lab lo la pen pinia blogs mang gelan interesting weather the text tame nili YouTube channel kholi ben la se mane video upload ver ning balam la hai la se hem de bom ta la pulo upload bom lo la pen pu nili bike lo KTM RC390 haris ding tan lo mane start he this tame nili phere ong lo mane start he na pu tame start chet lo lang tama thek kon long lo la pen pinia blogs ke lan velo tang te mo next arni le chitong thuna di to tang de please do like share subscribe la pen 10 ke subscriber da pleng da po la se tante next arni le chitong thuna di. So guys, this video is sponsored by Big Cash.